Ukratko vezano, on je rođen 1950. godine u Istanbulu, diplomirao je na Fakultetu za menadžment na Istanbulskom univerzitetu. 1975. godine, pored privatnog sektora, radio je u ustanovama kao što su Sümerbank i Turska banka za razvoj. Od rane mladosti aktivno je uključen u politički život Turske. 1994. godine na lokalnim izborima je izabran za vijećnika u Gradsko vijeće grada Istanbula. 1995., 1999. i 2002. godine ispred izborne jedinice grada Istanbula izabran je za poslanika u Velikoj Turskoj narodnoj skupštini. Tokom mandata bio je član i portparol Komisije vanjskih poslova parlamenta Turske. Vršio je dužnost zamjenika predsjednika komisije u periodu od 1996. do 2007. Obnašao je funkciju predsjednika Tursko-Bosansko-Hercegovačkog međuparlamentarne prijateljske grupe. Učestvovao u osnivačkim aktivnostima Stranke pravde i razvoja, dakle jedan od osnivača, 60 ljudi, ako se ne varam koliko je bilo osnivača AK partije, 126. Jedan je i gospodin Husein Bošnjo. Dakle, ono najvažnije, to će on da kaže, da je porijeklom iz Prijevalja Bošnja. Pa buyurun. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Eğer mümkünse bizim bu sunumumuz 50 dakika sürecek. Arada kimse çıkmasın. Ako je moguće da ovo naše ovdje druženje traje 50 minuta, a da u međuvremenu niko ne izlazi, konsantrasyon bozulmasın. Da ne bi došlo do narušavanja koncentracije. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Za razumijevanje zahvaljujem. 15 Temmuz'da Türkiye'de 4 aşamalı bir projeyle Türkiye karşı karşıya kaldı. Turska je 15. jula se suočila sa projektom koji je imao 4 etape. Kim ve hangi kuruluş bu projeyi hazırlamıştı, bu senaryoyu? Odnosno koja ustanova, organizacija je pripremila taj scenario? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki bu senaryoyu üst akıl hazırladı. Predsjednik države, predsjednik Republike Recep Tayyip Erdoğan kaže da je to pripremila vrhovna pamet, inteligencija. Kimlerden oluşuyor bu üst akıl? Ko je ta vrhovna inteligencija, pamet? Dünyadaki ileri gelen Yahudiler ve Hristiyanlardan oluşuyor. Dakle, to su bilim adamları, ljudi koji predstavljaju dünyanın ileri gelen zenginleri, predstavnici napredni, dakle, i bogataša i znanstvenika ispred jevrejskog i kršćanskog naroda. Yahudi ve Hristiyan din adamlarından oluşuyor. Tu su također jevrejski, kršćanski, vjerski ljudi. Üst akıl şu anda Amerika'da bu çalışmalarını sürdürüyor. Ta vrhovna pamet trenutno je sjedište i radi iz Amerike. Fethullah Gülen örgütü sadece bir piyondur. Organizacija Fethullaha Gülen'a je samo jedna pijun u njihovim rukama. Bu 4 aşamalı senaryodan şimdi size bahsetmek istiyorum. Sada želim samo govoriti o tom planu od 4 etape. Bu 4 aşamalı senaryonun birinci aşaması askeri darbeydi. Prva etapa ovog plana je vojni udar, puč. Allah saklasın, başarılı olsalardı ikinci aşamaya geçeceklerdi. Allah da sačuva da su uspjeli prešli bu drugu etapu. Şükürler olsun Rabbimize, Allah izin vermedi. Hvala dragom Allahu koji nije dozvolio takvo što. Tabii ki Türkiye'nin başında Allah'ın ikramı olan bir lider vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği çok önemli rol oynadı. Naravno, u svemu tome jako važnu ulogu odigrao lider Turske kojeg je Allah podario turskom narodu. Milletimiz bir büyük başarı ortaya koydu. Jako velika uspjeh za narod. Bu projeyi darmadağın etti. Taj projekat su uspjeli neutralisati. Bunda tüm İslam ümmetinin emeği vardır. To ima poruku za čitav islamski umet. Sizin de emeğiniz var. I ima i poruku i dio u tome. Bošnjaci također imaju u tome poruku, jer tu noć, tu noć kada je bio vojni udar niste spavali, do sabaha ste bili budni i doveli za Tursku i turski narod. Ben ülkem adına, milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Ja ispred turskog naroda i ispred države Turske zahvaljujem. Eğer birinci aşamayı, darbeyi başarmış olsalardı, da su uspjeli provesti prvu etapu, ikinci aşamaya geçeceklerdi. Prešli bi na drugu etapu. Bu da
Türkiye'de bir iç harp başlayacak. Druga etapa označava početak unutrašnjeg rata, građanskog rata u Turskoj. Tabii ki Türk ordusunun büyük bir ekseriyeti ve milletin büyük bir ekseriyeti bu fiili durumu kabul etmeyecek. Naravno da većina u turskoj vojsci i u turskom narodu ne bi prihvatila ovo trenutno stanje, dakle to stanje nakon Bu vojnog iç udara. harp esnasında Türkiye askeri bakımdan, ekonomik bakımdan, siyasi ve sosyal bakımdan fevkalade zayıflayacaktır. Tokom tog unutrašnjeg rata sasvim sigurno da Turska sa raznih aspekata, uključujući vojni, ekonomski, društveni, ekonomski, jako oslabila. Her açıdan zayıflayan Türkiye'yi 3. aşama bekliyordu. Nakon, dakle, što višeg slabljenja, Tursku bi očekivala treća etapa. Türkiye işgal edilecekti. Došlo bi do okupacije Turske. Baş işgalci Amerika Birleşik Devletleri olacak. Glavni okupator prvi bi bio Sjedinjene Američke Države. Britanya onun yanında yer alacaktı. Pored njih bi bila Diğer Britanija, batılı devletler druge zapadne ve vlade. İsrail de işgalcilerin arasında yer alacaktı. Između njih bi mjesto našao Izrael. Bu işgalden sonra Türkiye'yi 4. aşama bekliyordu. Nakon te okupacije Tursku bi očekivala česta Türkiye'nin faza, parçalanma ve bölünme süreci. cijepanje i podjela Turske, Aynen Yugoslavya'nın parçalandığı gibi. kao što su podijelili, pocijepali Jugoslaviju. Kaç parçaya böleceklerdi bu henüz bilinmiyor. Ne zna se koliko bi dijelova bila podijeljena. Bütün bu projenin tamamında Fethullah Gülen cemaati sadece bir piyon olmuş. Za čitav ovaj projekat Fethullah Gülen i njegov džemat su bili samo jedan pijun. Üstakıl bütün senaryolarını, bütün hedeflerini böyle piyonlar eliyle gerçekleştirdi. Ta vrhovna pamet za provođenje tih svojih scenarija uvijek je koristila, uvijek koristi pijune. Benim kanaatim o ki 1992-95 yılları arasında Bosna'da süren o etnik soykırım, o savaş döneminde de buradaki bu savaşı sürdüren Sırp ve Hırvatlar bu üst aklın piyonlarıydılar. Po mojim saznanjima, agresija na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. Srbi i Hrvati su bili samo pijuni te vrhovne pameti i oni su sprovodili tu politiku genocida i uništenja muslimanskog naroda ovdje. O yıllar 92-95 yıllar arasında bizim milletimiz, Türk milleti Tih godina od 1992. do 1995. Bosna'daki bu işgale kendisine yönelmiş, Türkiye'ye yönelmiş bir işgal gibi gördü. Turski narod je dakle, agresiju na Bosnu i Hercegovinu gledao kao agresiju i okupaciju svog dijela. Ve Türk milleti şehir şehir kim daha çok Bosna'ya yardım edecek bunun yarışını yaşadı. I turski građani su se međusobno utrkivali ko bi mogao više pomoći bosanskom narodu za vrijeme agresije. Şimdi Fethullah Gülen kimdir? Ko je Fethullah Gülen? 1941 senesinde Doğu Anadolu'da Erzurum'a bağlı bir köyde doğmuştur. 41. godine je rođen u jednom selu u području grada Erzuruma. Doğduğu köyde babası imam idi. Njegov otac je bio hođa u selu u kojem je rođen. Babasından bir şeyler okudu. Neke stvari je naučio od svog oca. Civar köylerde de bazı hocalardan ders okudu. Isto tako je nešto naučio od hođa iz okolnih sela. 5 yıllık o zaman ilkokullar vardı. 5 yıllık ilkokulu bitirdi. Završio je petogodišnju školu, tada je bila petogodišnja osnovna škola. Medreseden mezun olmadı. Nije završio Medreseye medresu. hiç gitmedi. Nije išao u nikakvu medresu İslam islamsku. fakültesini bitirmedi. Nije završio nikad nikakav Gitmedi, islamski kaydolmadı. fakultet. Nije nigdje ni registrovan. 1959 senesinde İslam riyasetinin Türkiye'de açtığı sınavı kazandı. 18 yaşındayken Edirne'de bir küçük camiye imam oldu. 1959. godine, nakon što je Uprava za vjerska pitanja Turske otvorila konkurs, prošao je ispit, dobio je zvanje hođe i dobio je dužnost u jednom manjem selu blizu Edirne'a. Edirne ve Kırklareli'nde vaiz olarak çalıştı. Nakon toga radio je kao vaiz tu. Daha sonra İzmir'e geldi. İzmir'de yine vaiz olarak çalıştı. Nakon toga prešao je u Izmir gdje isto radio kao vaiz. 1980 senesinde Türkiye'de ihtilal oldu. 1980. u Turskoj je došlo isto do nemira, do udara. İhtilali yapanlar onu Diyanet'ten attılar. Oni koji su to sproveli, u stvari njega su tada izbacili iz Dijaneta, rećemo Dijanet, rijaset. Diyanet'le hiçbir bağı olmadı. Od tada više nikad nije se vezao ni na koji način za Dijanet, za rijaset. Hayatı boyunca hiç evlenmedi. Tokom svog života nikad se nije ženio. 1999 senesinden beri 17 senedir Amerika'da yaşıyor. Od 99. godine, 17 godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Türkiye'den kaçarak Amerika'ya gitti. Iz Turske je pobjegao, otišao u Ameriku. Psikiyatri profesörleri kendisi için diyorlar ki Profesori psihijatri za njega kažu mental problemleri var. da ima mentalnih problema. Hatta bir profesör doktor, psikiyatri profesörü tam bir psikopattır diyor. Čak i jedan profesor za njega kaže da je psihopata. Eğer şizofren olsaydı tedavi edilebilirdi diyor. Da je imao šizofreniju, to bi se moglo liječiti. Ama psikopatlar tedavi olamazlar. Kaže da se psihopate ne mogu liječiti. Bugünkü Türkiye'deki yaşayan İslam alimleri, profesörler diyorlar ki kendi felsefesini, kitaplarını okuduk. O Sünni İslam anlayışında değil bu adam. Savremeni alimi u Turskoj su razmatrali, proučavali njegove knjige i kažu da su u njegovim knjigama, njegove su knjige izvan ehli sunnet cemata. Genellikle kendi cemaatine hep şunu söylemiş. Generalno, među članovima svog džemata i generalno sve je govorio ovo. La ilahe illallah yeter. Govorio je la ilaha illallah je dovoljno. Muhammedun Resulullah denmese de olur. Rekao i da ne kažete drugi dio Muhammedun Resulullah, İman nije, može, yeter. dovoljno je to, samo vjera, İbadet iman. yapmasanız da olur. Može i da ne činite ibadet. Bizim örgüt için çalışırken siz kendinizi gizleyin ve ibadet yapmayın. Čak je rekao, postojala je naredba, dakle, da koji radi za organizaciju, da ne čine ibadet, da budu skriveni članovi organizacije. Yakın dava arkadaşlarına söylediğine göre kendisinin Mehdi olduğuna inanıyor. Ljudi koji su bili bliski njemu, poslije su prenijeli da on sam vjeruje da je on Mehdi. Şimdi bu Fethullahçı cemaat nasıl bir cemaat? Ovaj džemat Fethullahçı, kakav je to džemat? Türkiye'de devletimiz tespit etti ki 40 yıl önce bu örgütünü kurmuş. Turska država je došla do saznanja i potvrda da je on tačno formiran prije 40 godina. 26 Mayıs 2016 günü Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu toplandı. 29. maja ove godine Vijeće za nacionalnu sigurnost Turske. Bu Milli Güvenlik Kurulu bu örgütün terörist bir örgüt olduğuna karar verdi. Znači, Vijeće za nacionalnu sigurnost Turske je 29. maja donijelo odluku Yani da ovu bu organizaciju hizmet proglasi cemaatinin terörist bir örgüt olduğuna karar verdi. terorističkom organizacijom je Ve proglasio. devlet bütün imkanlarıyla bu örgütle mücadele etmelidir. I od tada vlada i vladne institucije se otvoreno sa svim mogućnostima bore protiv Bu te örgütün terorističke organizacije. faaliyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya da yöneliktir. Država je nastojala da u stvari se on nastojala da Bu unište kurulda državu. karar verdiler. Znači, na vijeću je doneseno da unište organizaciju koja Bu bori se protiv države. örgütte çok yüksek derecede gizlilik esastır. U ovoj organizaciji vrlo visok nivo je skrivenosti, tajnovitosti. Bu örgütte fanatizm öne çıkıyor. Fanatizam je ispred. Sürekli toplantılarında hep rüya anlatılıyor. Konstantno na sastancima se prenose snovi, priča se o snovima. Bu liderin gördüğü rüyalar anlatılıyor. Pričaju šta je lider vidio u Hep snovima. rüyalarda peygamberimizi görüyormuş. Peygamber de ona talimat veriyormuş. Sve u tim snovima bi viđao pejgambera koji mu je davao instrukcije šta i kako dalje da radi. Mesela Türkiye'de yılda bir kere mezuniyet töreni yapıyorlar. Bir stadyumda yapıyorlar. Na primjer, u Turskoj se pravi ceremonija svršenika da dodijele priznanja. 50 bin kişi toplanıyor. 50.000 ljudi se Bütün skupi. dünyadan, okullardan öğrencileri getiriyorlar. Tako je iz svih država Bosna'dan, dovodio Orta učenike Asya'dan, her iz yerden. Bosne, iz ostalih država. Dünyada 170 ülkede okulları var. Imaju škole u 170 država svijeta. O stadyumdaki toplantıda diyorlar ki o 50 bin kişiye Na tom hitap stadionu gdje bi ederken bilo 50.000 ljudi, şu anda peygamberin ruhaniyeti burada bizimle beraber. tada bi rekao da je ruhanijet Božijeg poslanika ovdje sada sa nama na tom stadionu. Böyle bir fanatizme sahipler. Znači, takav fanatizam je kod njih Şu anda prisutan. bütün dünyada 170 ülkede onların bağlıları var, kripto elemanları var. Sada oni u čitavom svim zemljama, 170 zemalja koji smo spomenuli, imaju svoje ljude, imaju svoje tajne članove koji su skriveni. Bosna'da Skrivene da var, ćelije. Türkiye'de de var. Ima u Turskoj, ima i u 170 Bosni. ülkede var. U 170 država ima. Onlara sürekli eğitim veriliyor. Kendini nasıl gizleyecek? Non stop su pod dakle, edukacijom kako da se drže u tajnosti, da se skrivaju dalje. Bu örgüt kendi arasında haberleşebilmek ve yazışmak için
özel bir Baylok sistemi kurmuş. Ova organizacija je za sebe koristila posebnu aplikaciju, sistem BuyLock, putem kojeg su komunicirali i Bir izvještavali. şifreyle girilebiliyor. Sa jednom šifrom su mogli ući. O şifreyi bilmeyen oraya giremiyor. Bez šifre ljudi koji nisu znali šifru nisu mogli ući. Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı 2 yıl önce onların böyle bir sistemi olduğunu tespit etmiş. Turski MIT, organizacija za obavještajna 2 yıl. organizacija, prije 2 godine je došla do podataka o postojanju te Ancak aplikacije, şifreyi bulamamış. ali nisu mogli nikako provaliti da uđu Bu u sistem. sene 1 Mayıs'ta şifreyi bulmuş. Ove godine, 1. maja su došli do Şifreyle šifre, girmişler, Sa šifrom 2 su ay ušli. boyunca dinlemişler. 2 mjeseca su pratili. 40.000 kişinin bu sistemden faydalandığını tespit etmişler. Znači, potvrdili su da je 40.000 ljudi koristilo tu aplikaciju. Bu 15 Temmuz'dan 4 gün önce 4 dana prije 15. Recep Tayyip jula Erdoğan Marmaris'te dinlenirken Recep Tayyip Erdoğan je u Marmarisu gdje se odmarao. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı ve MİT Müsteşar Yardımcısı ikisi Erdoğan'ı ziyarete gitti. Ministar odbrane i prvi čovjek MIT-a su otišli da posjete Erdoğana u Marmarisu 4 dana Demişler prije ki- vojnog udara. 40.000 kişinin bu sistemden faydalandığını bu örgütler tespit ettik. Tada su mu rekli imamo dokaze za Neler 40.000 yazışıyorlar, neler osoba šta su konuşuyorlar, pisali, hepsine da su koristili ovaj sistem Briefing vermişler. i sve ono što su Tayyip pisali, Erdoğan. komunikaciju koju su imali. Oni su sada, dakle, Bu izvijestili su 40.000 Erdoğana. kişiden 3.700 kişinin subay olduğunu Od tih 40.000 Türk ordusundan. Od tih 40.000 osoba, 3.700 su bili pripadnici turske vojske, pukovnici i Kalan viši. kişiler de değişik bakanlıklarda görevli demişler. Ostale osobe su bile osobe koje su zaposlene u državnim institucijama, u ministarstvima. Sayın Başkan ne yapalım emredin bize demişler. Poštovani predsjedniče, šta da radimo? Situacija je O takva da i takva, demiş ki, naredite. 15 Ağustos'ta bu her yıl yapılan bir toplantı var ordu için. On je rekao na godišnjim sastanku koji se za vojsku vrši 15. avgusta svake godine. Bu toplantıda kim mesela albaysa general olacak, kim Tu se emekliye vrši ayrılacak, unapređenja činova, ko ide u penziju i kim tako. hain atılacak bunlar tespit ediliyor. Ko je u stvari pogriješio, ko se izbacuje. Tu će, Bu toplantıya başbakan başkanlık ediyor. taj sastanak vodi premijer zemlje. Cumhurbaşkanı başkanlık yapmıyor. Znači, predsjednik tu nije O prisutan. onlara talimat vermiş. On je samo dao instrukcije. Hemen demiş 15 Ağustos'taki ilk toplantıda bu 3700 subayı atın, bunları sorgulayın, mahkemeye verin. Tada je rekao na tom sastanku 15. augusta, na prvom sastanku, ove osobe 3700 treba izbaciti, predati Diğer sudu, memurlar, primiti druge ljude. savcılar, hakimler, öğretmenler, polisler, Tako i ovi ostali od 40.000 onları da atın ve onları mahkemeye ljude sevk koji edin. su dakle bili u državnim institucijama, ministarstvima, u sudstvu, da se svi izbace i da se predaju Bu sudu. 3 kişilik toplantı bitmiş. Kad je završen sastanak te 3 osobe, Cumhurbaşkanı, Milli predsjednik, Savunma Bakanı, MİT Müsteşar Yardımcısı. ministar odbrane i glavni čovjek MIT-a, Onlar bu örgüt onları dinlemişler. ova organizacija je slušala taj razgovor na tom sastanku. Onlar bu örgüt sonbaharda ihtilal yapmaya karar vermişken Ovi koji su bili vodili planove da vode vojni udar za proljeće, ihtilali öne almışlar. poduzimaju, ranije kreću 15 Temmuz. 15. jula. 15 Temmuz'da bütün dünyada ihtilaller gece yarısı yapılır. U čitavom svijetu, svuda u svijetu, vojni udar tokom noći se Bütün radi. insanlar uyurken Kad svi yapılır. spavaju, İhtilal başarılı olsun diye. da bi udar bio uspješan, Bunlar ihtilali gece yarısı yapmadılar. Darbeyi yapmadılar. oni nisu radili to u ponoć. Akşam 8.30'da başladılar. U 8:30 navečer 15. su krenuli, akşam 8:30. 15. u 8:30. Bir de baktık ki İstanbul'a tanklar yürüyor. Na jedan put na ulicama Istanbula tenkovi su bili. Medyaya komutanlar demeç verdiler. Komandanti su medijima dali svoje İstanbul Boğaz informacije. Köprüsü'nü teröristler ele geçirecek. Dali su informaciju medijima kao da će Biz o bilgiyi aldık. Biz de gidiyoruz onları yakalamaya. teroristi namjeravaju preuzeti most Bu na yalan. Bosforu. To je bila Yalan. laž. Kao mi s tom namjerom idemo da preduhitrimo Ve teroriste. olay böyle gelişti. I tako je krenulo. Tako su krenuli. Neden akşam 8.30'a aldılar? Zašto su krenuli navečer Aynı 8:30? gün 15 Temmuz günü öğleden sonra saat 4'te Istog dana, u 4 sata posle MİT podne tog dana, müsteşarıyla
Genelkurmay Başkanı ikisi toplantı yaptılar. U 14 sati, dakle istog dana, predsjednik, direktor MIT-a, obavještajne službe i prvi čovjek generalštaba turske vojske, dvojice su imali sastanak u 16 MİT sati. müsteşarı demiş ki bu gece ihtilal yapacaklar. Direktor obavještajne organizacije službe je Ben rekao şu çalışmaları yaptım. večeras će sprovesti vojni udar. Hadi gel beraber bu gece onların hepsini yakalayalım. Ja imam tu informaciju, hajde da i sve pohvatamo večeras, Bozalım bunların da i planlarını. pokvarimo, uništimo plan. Onlar bu toplantıyı da dinlemişler. Oni su slušali taj plan. Her razgovor. yere aparat yerleştirmişler. Znači svuda su imali svoje aparate postavljene da mogu Onun prisluškiti. için ihtilali 8.30 akşam Upravo olmuş. zbog toga je vojni udar umjesto u 12 pokrenut u 8:30. Bu haberleşme sisteminden bir hafta önce bir bakan açıklama yaptı. Bir Türk bakan. Jedan turski ministar je govorio o ovim svim Bir hafta informacijama. öncesine kadar 180 bin kişinin bundan Do faydalandığı tespit prije edilmiş. 7 dana, znači došli su do podataka tačni, da je 180.000 ljudi koristilo ovu aplikaciju, ovaj sistem Bajlok. 11 Temmuz'daki bilgilere göre 40 bindi. Znači 15. jula informacije koje su 40.000. imali bilo je da je 40.000. Şimdi bir hafta önceki bilgiye göre 180 bin. Znači posljednje informacije do prije 7 dana govore da je Bu 180.000 ljudi 180 koristilo. bin kişinin içinden 53 bin kişi Od ovih 180.000, 53.000 bu Baylok sisteminden devamlı faydalanmış. konstantno su koristili ovaj Bajlok sistem. Diğerleri arada bir. Ostali, znači povremeno. Bu 53 bin kişinin içinden 2500 kişi Od ovih 53.000, 2.500 osoba, ayrı bir telekomünikasyon sistemleri oni var. su koristili jedan drugi poseban sistem Bunun adı telekomunikacijni. Eagle sistem. Eagle Orao İngilizce sistem. kartal. 2500 kişi ancak bu sisteme girebilmek için 5 tane şifre bilmek gerekiyor. Ovaj sistem, dakle Eagle, koji su ovi 2.500 osoba koristili, Her bir imali su šifrenin 4 sırası šifre. var. Svaka Her bir šifra šifrenin imala sırası svoju var. etapu. Her bir şifrenin 1, 2, 3, 4, 5 bu sırayla şifreleri girmek 1, 2, gerekiyor. 3, 4, 5 po redu. Sırayı şaşırırsan giremiyorsun Ako bi içine. pogriješilo, nije moglo posle da se uđe. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti diyor ki darbeyi yapanlar bu 2500'ün içinden olanlar. Turska vlada kaže da su vojni udar učinili, dakle, sproveli i organizirali 2.500 ljudi. Bu örgüte bağlı olan herkes maaşının %10'unu onlara bağışlamak zorunda. Sve osobe koje su vezane za ovu organizaciju FETO su mjesečno su svojih premijanja 10% davali organizaciji. Her ay veriyorlar. Svaki mjesec. Vermediği takdirde sorgulanıyor. Gerekirse örgütten atılıyor. Ukoliko ne bi dao, došlo bi do problema, pitano bi zbog čega nije dao, izbačen bio iz organizacije. 2010 senesine kadar bu cemaat mensupları AK Parti'ye oy veriyorlardı. Erdoğan'ın Do partisine. 2010. godine članovi ove organizacije su na izborima davali glas AK partiji i Erdoğanu. 2010'dan itibaren Erdoğan'a savaş açtılar. Od 2010. godine oni su otvorili rat protiv Ne Erdoğana. oldu 2010'da? Šta se desilo 2010. godine? 2010 senesinde Türkiye'de referandum yaşadı. 2010. godine Turska je imala referendum. Bu referandumun teması anayasada bazı maddeleri değiştirmek içindi. Taj referendum je bio za promjenu nekih tačaka ustava zemlje. Türkiye'de ordu bu maddelere dayanarak istediği zaman darbe yapıyordu. Jer turska vojska je na osnovu tih nekih tačaka ustava, kada je god vidjela za potrebni, mogla da čini vojni udar, puč. Tayyip Erdoğan istedi ki Türkiye'ye tam demokrasi gelsin. Erdoğan je želio da u Tursku dođe demokracija, Askerler sadece kasarnada çalışsın. da vojnici stvarno budu samo u Siyasete kasarnama, karışmasın. da se ne miješaju u politiku, Darbe yapmasın. da ne čine vojne udare. Ve bu referandumla bunu başardık. I sa tim referendum je to uspio. Bu referandumda onlar bütün dünyadaki okullardan öğretmenlerini Türkiye'ye getirdiler. Oni su za ovaj referendum iz svih škola širom svijeta svoje nastavni kadar doveli u Tursku, verdiler. da glasaju na tim Referendumda. izborima. Na tom Pozitif referendumu, olarak. pozitivno da daju glas. Referandumdan başarıyla çıkıldı. Nakon što je referendum uspješno 2 ay okončan, sonra nakon 2 mjeseca, bu Fethullah Gülen bir heyet Erdoğan'a gönderdi. Fethullah Gülen šalje svoju delegaciju Erdoğanu. Heyet Erdoğan'a demiş ki Fethullah Hoca sizi tebrik ediyor. Delegacija je prenijela pozdrave, čestitke od Fethullaha Ancak Hođe. bundan sonra önemli kararlar alacağınız zaman Ali da znate, u buduće važne odluke Bize de prije nego što soracaksınız. donosite, ima nas da bize pitate. de soracaksınız. Erdoğan da onlara demiş ki ben Allah bana yardım etti, millet yardım etti, ben tek başına iktidar oldum. Erdoğan je tada u odgovoru rekao, Allah je pomogao, narod je pomogao, izabrao
Ben naša bir stranka je koalisyon dobila vlast. kurmadım. Ja Koalisyon nisam kurmadım. formirao ni sa kim Siz de koaliciju. bir parti değilsiniz. Vi niste politička partija. Siz senelerdir diyorsunuz ki bizim siyasetle alakamız yok. Vi godinama govorite kako vas politika ne interesuje, Biz niste sadece politički, gençleri eğitmek istiyoruz. samo se bavite yerde edukacijom okul i açıyoruz. obrazovanjem mladih. Bu onların maskesiydi. To je bila njihova maska. Bu maske 15 Temmuz'da düştü. Ova maska je 15. jula pala. Evet, Erdoğan da demiş ki onlara eğer siz siyaset yapmak istiyorsanız gidin parti kurun. Erdoğan im je tada rekao, ako želite se baviti politikom, formirajte političku Seçimlere stranku, katılın. učestvujte na izborima. Halk sizi seçerse Ako vas narod Türkiye'yi izabere, siz yönetin. vi ćete voditi, upravljati Ondan Tursku. sonra yollar ayrılır. Tada su putevi razdvojeni. Türkiye'deki bütün dergileri, televizyon ve gazeteleriyle Erdoğan'a savaş açtılar. Tada su sa svim svojim medijima, novinama, radio, televizijama, magazinima otvorili Israrla rat şunu protiv Erdoğana. söylediler. Erdoğan bir diktatördür dediler. Govorili su, potencirali su kako je Erdoğan jedan diktator. Erdoğan hırsızdır dediler. Rekli su da je Erdoğan lopov. Erdoğan hep hırsızları etrafına topluyor dediler. Erdoğan je oko sebe okupio sve lopove. Erdoğan devleti soyuyor dediler. Erdoğan uništava državu, vladu. Erdoğan bir gün Türkiye'den kaçacak dediler. Rekli su da će Erdoğan jednog dana pobjeći iz Her zemlje. iftirayı attılar. Svaku potvoru moguću su kroz medije Evet. iznosili. Tam 6 senedir savaş veriyorlar. Znači 6 godina traje taj rat, možemo reći tako. Evet, bu örgüt eğitim için aldığı gençleri öyle bir eğitiyor ki anne ve babadan koparıyor. Ova organizacija kroz sistem edukacije, obrazovanja tako provodi sistem da djecu, omladinu odvaja od njihovih roditelja. Mesela bir genci aldı, lisesini okuttu, Na kolejde primjer, okuttu. jedna mlada osoba je završila srednju školu, tu kolež, Onlar üniversitede okudu veya başka bir üniversitede onlar okuttu. prelazi na Stipendiye njihov verdi. univerzitet ili na neki drugi univerzitet koji ga oni upisuju. O delikanlıya iyi bir iş buluyorlar. Nakon toga pronalaze posao tom Devlet osobi, sektöründe veya da özel li u sektörde. vladinom sektoru ili privatnom. O delikanlı evleneceği zaman Kad dolazi vrijeme udaje, ženitbe, sorumlu abi, delikanlı veya kız diyor ki sen evleneceğin zaman biz sana aday bulacağız. tada abi ili abla koji postoji u organizaciji kažu ti si već sazrio za ženitbe, za udaje, kandidate Evlenecek ćemo ti mi gençler için prenijeti. kataloglar basmışlar. Imaju i kataloge za Kataloglardan gösteriyorlar. Genç oradan seçiyor. mlada osoba iz katalog pogleda, odatle izabere. Diyelim delikanlıyla kızı adayı buluşturdular. Našli su kandidate, dvoje mladih. Delikanlı diyor ki abiye beğenmedim diyor. A ukoliko jedna osoba kaže ja nije mi se svidla suprotna osoba, Aradan 2 ay geçiyor. nakon 2 mjeseca Tekrar aynı adayla o delikanlıyı buluşturuyorlar. opet iste kandidate, ono kao Bu sefer susret. bir ablayla abi diyor ki o çocukla, o gençlere Nakon ovaj put abla i abi, ovi mladim Fethullah ljudima, Hoca rüya gördü. kažu da je Fethullah Hođa u snu vidio, Rüyada peygamberimizi gördü. u snu je vidio Božjeg poslanika. Peygamberimiz ona demiş ki Božji poslanik je rekao, siz evlenirseniz çok büyük hayırlar olacak. ako se ovo dvoje mladi uzmu, koji će to veliki hajr biti. O delikanlına kız kendi anne babasının tavsiyesini sormuyor. Ti mladi ljudi više ne pitaju ni svoje roditelje ništa. Ben Bosna'da böyle gençler tanıyorum. Ja znam u Bosni ljude koji takvi Ve to žive. onu görünce onların örgütünden ayrıldılar. I nakon tih stvari su Dediler uspjeli ki, da se izvuku ben iz kararımı organizacije. kendim vereceğim. Jer dediler. za moje pitanje bračnog druga ja sam što odlučujem Dünyanın sa svojim en roditeljima. gizli örgütünü kurmuşlar. Znači, stvorili su najskrivitiju, najtajnovitiju Bir genci organizaciju. eğittiler. İş buldular. Znači, jednu mladu osobu Ona su örgütte bir görev verdiler. proveli kroz obrazovanje, zaposlili, dali Görevinin odgovornost u ne organizaciji. olduğunu hanımına söylemiyor. Ta osoba koja u organizaciji imaju neku odgovornost, sasvim Kardeşlerine sigurno neće reći ni söylemiyor. svojoj supruzi, ni svojoj braći, Annesine babasına söylemiyor. majci, ocu, Çünkü örgütte gizlilik esas. jer je fundament te organizacije tajnovito skrivanje. Şimdi Türkiye'nin Maliye Bakanlığı bunların mali kaynaklarını araştırdı. Ministarstvo financija Turske provjeravalo, istraživalo njihove Dünyanın financije muhtelif bankalarında u svijetu, različitim bankama, keş olarak u kešu 100 milyar dolar paraları var. imaju oko 100 milijardi dolara. Her yerden para toplamışlar. Suda su sakupljali pare. Türkiye'de kurban keseceğiz diye para toplamışlar senelerdir. U Turskoj su godinama skupljali novac pod izgovorom da će za kurbane. Bu kurbanları kesmemişler. Nisu klali kurbane. Daha önemli işlere harcayacağız demişler. Rekli su trošit ćemo za mnogo važnije stvari. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Božji poslanik alejhi selam kaže onaj ko nas vara nije od nas.
Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Jako trebamo paziti na te stvari. Müslüman asla kimseyi aldatamaz. Musliman nikada nikoga neće varati, prevariti, Ama aldanmaması da gerekiyor. ali isto tako ne smije dozvoliti da bude prevaren. Bir kere aldanmış olabilir. Moguće da jednom bude prevaren. Aynı şahıs, aynı örgüt 2 kere, 3 kere Müslümanı aldatamaz. Jedna ista osoba, ista organizacija, drugi put muslimana ne može prevariti. Evet. I ne treba. Şimdi 26 Mayıs 2016 günü Milli Güvenlik Kurulu bu örgütün terör örgütü olduğunu karar aldı. Rekli smo 26. maja Çok önemli. 2016. godine Vijeće za nacionalnu sigurnost Turske zvanično ovu organizaciju proglašava Bakınız turskom bu terör terorističkom örgütü organizacijom. senelerdir bizim siyasette işimiz yok dedi. Dakle, znači smo spomenuli da su godinama u članovi organizacije govorili nas Biz bir politika ne siyasi interesi. teşkilat değiliz dedi. Mi nismo politička organizacija. Biz sadece eğitimle meşgulüz. Mi se samo bavimo obrazovanjem. Sadece gençleri eğitiyoruz. Samo se bavimo obrazovanjem mladih. Dünyaya barış gelsin diye. Zalažemo se za mir u svijetu. Sadece Müslüman gençleri değil, her Nije milletten, samo her dinden muslimane, gençleri svake eğitiyoruz. pripadnike svih religija, svih nacija. Dünyanın geleceğinde barışı kurmak için çalışıyoruz. Radimo za uspostavu mira u svijetu, budućnosti. Ama bu konuda dürüst olmadıkları görüldü. Ali kao što ste vidjeli, to nije tako, kako su govorili. Ve ısrarla kendi sohbetlerinde mensuplarına liderin dediklerini yaptıkları takdirde cennetlik olacakları söylendi. Isto tako cijelo vrijeme članovima svojih organizacija su govorili ako uradite ono što lider kaže, džennet vam je Hem zagarantovan. cennette peygamberin yanında komşu I olacaksınız. to dendi. u džennetu ćete biti komšije Božijeg poslanika. Evet. 26 Mayıs 2016 pardon 26 Eylül 2016 günü Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Tayyip 26. Erdoğan. septembra 2016. godine predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je iznio, Bütün dünyadaki dost ülkelere seslendi. pozvao je sve države u svijetu prijateljske. Ülkenizde Türk koleji varsa Ako u vašoj zemlji ima turski koleđ, artık bu okullara Türk koleji olarak kabul etmeyin. nemojte da u buduće da te škole Bu prihvatate kao okullar turske Türk škole. kelimesini, Türkiye kelimesini kullanamazlar. Ove škole ne trebaju da se koriste riječ Bütün turski. dünyadaki ülkelere bizim hükümetimiz elçilerimiz vasıtasıyla yazı gönderdi. Svim državama i pismeno posredstvom ambasada poslato isto takvo pismo. Bu örgüt senelerdir üniversite giriş sınavlarında soruları çalarak kendi eğittikleri gençlere verdiler. En iyi fakültelere gençlerini yerleştirdiler. Tokom dugi niz godina ova organizacija je, pošto u Turskoj imaju prijemna ispiti za univerzitete, krala prijemna ta pitanja za te prijemne ispite Şimdi- i članovima svojih organizacija ili ljudima koji završili srednju školu davala i upućivala na univerzitete koji su oni željeli. Düşünebiliyor musun? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı araştırıyor. Ministarstvo za O obrazovanje sınavlardan kimler geçmişte kaç puan almış? sada recimo razmatra sve te ispite koji su i Yüzlerce razmatra öğrenci koja bulundu. osoba te godine, koliko je osoba, koje poene 100 dobile. üzerinden hep 100 almışlar. Recimo da su te osobe koje su bile u njihovoj organizaciji sve su Hepsi imali po soruları 100 tam poena. bilmişler. Znači znali su Bu nasıl bukvalno mümkün? sva pitanja. O soruları çalanlar şimdi mahkemede hesap veriyorlar. Sada ljudi koji su dolazili do tih pitanja i koji su krali su odgovorni pred Ağlıyorlar, sude. diyorlar ki evet biz soruları çaldık, gençlere biz verdik diyorlar. Dolazi do priznanja Bizi kako su affedin došli, diyorlar. kako su krali ta Bizi pitanja. affedin diyorlar. Oprostite nam. Abiler bize bu görevi verdi diyorlar. Kažu, abi su nam dali tu u Askeri zadatak. okullara da hep böyle öğrenci yerleştirdiler. Čak su i u vojnim školama tako ubacivali svoje učenike. Türkiye'deki subayların %11'i onlardan olmuş. 11% pukovnika u turskoj vojsci su njihovi. Şimdi ben size istatistik sonuçlar birazdan vereceğim. Sad ću vam dati neki Kaç statistički tane podatak. general, kaç tane subay şu anda hapisteler ve mahkemeye gidiyorlar. Koliko generala, koliko pukovnika se nalazi trenutno u zatvoru koji idu na suđenje. Evet, 15 Temmuz'da görüldü ki bu örgüt siyasi ve askeri bir örgüt olduğu görüldü. 15. jula se dakle vidjelo da je ova organizacija politička, vojna organizacija. Ve ancak hep maskeleri sayesinde anlayamamıştık Prije onları. toga zbog maske mi nismo 15. mogli da razumijemo. Temmuz'da maskeler düştü. 15. jula su maske pale. Bakın Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı'nı o gece tutukladılar. Tu noć su 15. uhapsili Temmuz. prvog čovjeka generalštaba turske vojske. Darbeyi yönettikleri Ankara'daki bir askeri üsse götürdüler. Odveli su ga u jedan centar blizu Ankare. Orada önüne bir deklarasyon koydular. Pred njega su stavili deklaraciju Bunu imzala dediler. da potpiše, rekli su Bu mu deklarasyonda diyor ki
bu darbe değildir. Bu diktatörden Türkiye kurtarmak için askerin müdahalesidir. U toj deklaraciji piše ovo nije vojni udar, ovo je vojno uplitanje u cilju spašavanja turske diktature. Sen de od bunun diktature. altına imza atacaksın. Ti ćeš to da potpišeš. O dedi ki ben başımı veririm, buraya imza atmam dedi. On je rekao glavu ću dati, ali to neću potpisati. Sonra darbeci bir general, Nakon toga jedan od generala ver pučista telefonu aldı, dedi ki seni Fethullah Gülen'le, liderimizle görüştüreceğim. povezat ćemo te sa Fethullahom Gülenom, našim liderom, da O dedi razgovaraš. ki ben başımı veririm, ben o hainle görüşmem dedi. Rekao je glavu dajem, ali sa tim izdajnikom neću nikad razgovarati. Bir gün sonra onu bıraktılar. Sutradan je oslobođen. Evet. Evet. Daha önce 99 senesinde Bosna Hersek'te Türk batalyonunda komutan olarak çalıştı. General, prvi čovjek turske vojske, tokom rata u Turskom, bio je zapovjednik turskog bataljona u BiH. İmanlı bir insan. Čovjek sa imanom. Çocukluğundan beri hiçbir Ramazan orucunu bırakmamış bir insan. Kao dijete je postio i nikad nije propustio Ramazan. Erdoğan için, Türkiye için büyük bir şans kendisi. Sama ta osoba je jedna velika šansa i sreća i za Erdoğana i za Şimdi Tursku. 15 Temmuz'dan sonra bu örgütün Türkiye'de ne kadar kuruluşu var? Bu kuruluşlara nasıl Türkiye anayasaya dayanarak bunlara el koydu? Sad ću dalje govoriti nešto o institucijama i organizacijama koje ova organizacija ima u Tursku, ali je promjenom pravnog okvira turska vlada sada to preuzela i preuzima. Anayasamızda öyle madde var ki, bu maddede terörist bir örgütün terörist olduğu kesinleşirse, Milli Güvenlik Kurulu bu kararı verse, o örgütün bütün varlıklarına devlet el koyabiliyor. U Ustavu zemlje stoji da ukoliko jedna teroristička organizacija proglašena terorističkom organizacijom, sve njene nekretnine vlada može da preuzme i da zauzme. Anayasadaki bu maddeye dayanarak Na osnovu te tačke Ustava zemlje parlamentoya da oylama yapıldı. glasano je u parlamentu. Türkiye'de 4 tane parlamentoda parti var. U Turskoj parlamentu 4 partije imaju AK svoje Parti predstavnike. AK partija, 317 milletvekili var. 317 Toplam Türkiye zastupnika. parlamentosu 550 milletvekilden oluşuyor. Turski parlament ukupno ima 550. Bir tane nasyonalist parti var. Ima 40 i milletvekilleri var. nacionalistička nacionalna partija koja ima Bu 40 zastupnika. anayasanın bu maddesine parlamentodan da hükümet yetki istedi. Bu maddeye dayanarak. Dakle, na osnovu te tačke Ustava se vladi daje za pravo Bu kuruluşlara el koymak da preuzme ove institucije ve bütün bunları tutuklamak için i da sve ove radnje provede. sadece AK Parti milletvekilleriyle bu nasyonalist partinin milletvekilleri oy verdiler. Za to, za potvrdu toga su pozitivan glas Bu da dali članovi yeterliydi. AK partije i ove nacionalne Ancak partije. To je bilo ana dovoljno. muhalefet partisi bu oylamaya oy vermedi. Glavna opozicijna stranka CHP nije glasala prilikom donošenja odluka o ovome. Bu terörist organizasyonun PKK'nın partisi onlar da oy vermedi. Isto tako nije glasala ni politička frakcija PKK stranke, tako terorističke hükümetimiz organizacije, bu HDP. anayasaya dayanarak meclis kararıyla bunların hangi kuruluşlarına el koydu? Sada ću reći o kojim su na osnovu tih promjena pravnog okvira preuzeli institucije. 15 tane privatno üniversite, 15 privatnih univerziteta u Turskoj, 1043 tane lise, 1043 srednje škole, 1229 tane vakıf ve dernek, 1229 udruženja i vakufa, 35 tane hastane, 35 bolnica, poluklinika, 19 tane sendika, 19 sindikata, 3 tane haber ajansı, 3 novinske agencije, 16 tane televizyon, 16 TV kanala, 23 tane radyo, 23 radio 45 kanala, tane gazete, 45 novina, 15 tane dergi, haftalık veya aylık, 15 nedeljnika, mjesečnika, mesleğine ilgili. Yayın evi 29 tane, 29 izdavačkih kuća, 156 tane şirket. 156 kompanija. Bunların hepsinin başına hükümet seçtiği düzgün insanları koydu. Država je postavila povjerenika Onlar stečajnika da tu, komisyon kurdular. koji su uspostavili Bütün komisije. geçmişini I araştırıyorlar. sada svake te institucije, Parayı prošlo nereden sve, almışlar? odakle su novac Nerelere para dobivali, gdje su göndermişler, slali, hangi ülkelere, koje bütün države. bunları araştırıyor. Sve informacije dakle sada Şimdi istražuju. sunumun sonuna geldim. Došao sam na kraj svog obraćanja. 15 Temmuz gecesi bu darbeyle birlikte tam 241 insanımız şehit düştü. 15. jula 241 osoba je pala kao šehid. Tu noći. 2194 tane gazimiz var. O 2194 gece ve gazije ertesi sabah ranjenika. toplam. Tu noć do jutra ukupno.
Bunların hepsini devlet maaşa bağladı. Država, vlada će svima ovim osobama Hepsini dati hastanede plate, tedavi ettiriyor. kao gazije, İşi olmayanlara iş veriyor besplatno devlet. İşsiz liječenje, olanlar oni var. koji nemaju posao dobit će zaposlenje. Bunlardan 146 tanesi polis. Od ovih osoba 146 21 su tanesi asker. policajci, 21 27 vojniki, tanesi sivil. 2027 osoba ranjenih gazija su Bu civili. darbecilerden 36 tanesi ölü ele geçirildi. Među ovim pučistima je ubijeno 36 Çatışmalarda osoba öldüler. tokom sukoba, Bir tanesi general. jedan general, 49 tanesi yaralı ele geçirildi. 49 je ranjenih zarobljeno. 8 Ekim tarihi itibariyle bu istatistiği veriyorum. Ovo statistički su podaci od Bu 8. Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nın oktobra, web sitesinden ministarstvo alınmıştır. sa web stranice Ministarstva unutrašnjih İçişleri Bakanlığı. poslova. 64.399 kişi tutuklandı. 64.399 osoba je privedeno, Bunlardan 11.000 tanesi polis od toga 11.000 veya policajaca, şef. Polislerin şefi veya polis. policijskih šefova ili policajaca. 13.500 tanesi asker ve subay. 13.552 vojnika i pukovnika. Tutuklananlardan, bu sorgulananlardan 189 tanesi general. Od ovih su 187 generale. Bu privedeni. generallerden 173 tanesi hapiste şu anda. Od ovih generala 173. 173. Öbürlerinin mahkemesi devam ediyor. 173 su u zatvoru. Mahkemede devam edecek. Suđenje se nastavlja. Bunlardan 3536 tanesi hakim ve savcı. Od toga 3536 tužitelja i sudija. Evet. Bunlardan 232 tanesi kaymakam veya vali. 232 valija ili kajmakana, načelnika, guverneri provincija, među guvernerima. Bu askerlerden tutuklananlardan 3042 tanesi subay. Od ovih generalin vojnika, altında. dakle 3000 Pukovnik, pukovnik, podpukovnik. potpukovnik i to je Ostalo. 3000, 5400 tanesi de normal asker. 5000 su normalni vojnici, obični vojnici. Evet, ben sözlerimin şimdi sonuna geldim. Došao sam do kraja. Türkiye büyük bir tecrübe yaşadı. Turska je proživjela veliko iskustvo. İstiyoruz ki buna benzer tecrübeleri kimse yaşamasın. Želimo da niko ne proživi slično iskustvo ovome. Bosna asla yaşamasın. Pogotovo Bosna da tako nešto ne doživi. Bosna'da 3 yıl önce bu örgüt zekat toplamaya başladı. Ova organizacija prije 3 godine počela da skuplja zekijat u Bosni i Hercegovini. Bosna riyaseti, İslam riyaseti dedi ki sadece İslamske zajednica toplayabilir. Rijaset Islamske zajednice BiH je tada reagovao i rekao da samo Siz rijaset u gidin, BiH može skupljati Türkiye büyük zekat. ülke, Türkiye'de toplayın zekatı. Njima su se obratili, vidite u Tursku, Turska je velika država, Bosna'da tamo kime skupljajte verecekseniz verin. zekijat u Bosni. Kome hoćete da date, dajte, nas to ne interesuje. Düşünebiliyor musunuz? O Bosna gibi bir ülkede bile buna kalkışmışlar. Pogledajte, oni su u Bosni i Hercegovini to pokušali. Şimdi Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu adamı Türkiye'ye teslim edilmesini istiyor Amerika'dan. Predsjednik države i vlada od Amerike traže da predaju, da izruče ovog čovjeka, Neden? Yargılamak için. da bi se mogao sprovesti proces nad njim, Amerika diyor ki suđenje. buna ancak mahkemeler karar verebilir. Amerika kaže to prvo sud mora donijeti odluku. Bundan 40 gün önce Obama'nın yardımcısı Biden Türkiye'ye geldi. Prije 40 dana je pomoćnik Obame Biden bio u Turskoj. Ankara'da bu darbecilerin bombaladıkları her yeri ona gezdirdiler. Provodali su ga u Ankarom i mjestima gdje su vođeni vojne udari, gdje su bütün bombardovali emniyeti, her yeri sigurnosne institucije, parlament. Gördü, şaşırdı kaldı. Pogledao je, stao je. Pres konferansı verirken dedi ki Na pres ben konferenciji çok rekao, geç kaldım kusura bakmasın Türk milleti dedi. izvinjavam se turskom Beni narodu, kasno bağışlayın sam dedi. došao, oprostite, Çok daha önce gelmeliydim dedi. trebalo je da dođem mnogo ranije, Geçmiş olsun dedi. Dexter s Hajrom izvukli se. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Biden'la toplantıyı basına açık yaptı. Predsjednik Erdoğan je pored Bidena Yani na oturdular. konferenciji za štampu ovako. Özel görüşme kısa sürdü ama asıl konuşma beraber. Televizyonlar canlı yayın verdi. Između sebe su nešto i razgovarali, direktno je prenošena Tayyip Erdoğan konferencija. Biden dedi ki buyurun konuşun dedi. Rekao, izvoli razgovor. Biden dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi var dedi. Biden je tada rekao, u Americi postoji demokracija. Bizde dedi Amerika'da dedi siyasiler böyle bir adamın iadesine karar veremezler. Mi političari u Americi ne možemo donijeti odluku o izručivanju Samo ljudi poput ovoga. sadece mahkeme karar verir. Samo sud tu može donijeti odluku.
O sözlerini bitirdi. Završio je tu riječi. Erdoğan konuşmaya başladı. Tada je Yarın Erdoğan oturuyorlar počeo da ikisi. govori, jedan pored drugog. Dedi ki Tayyip Erdoğan, Amerika ile Türkiye arasında anlaşma var dedi. Rekao između Amerike i Turske postoji Bu sporazum. anlaşmaya göre böyle kriminal, böyle hainlerin iade edilmesi gerekiyor. Na osnovu tog sporazuma kriminalci, zločinci Bugüne kadar dedi, se bu moraju anlaşmaya izvršiti. göre dedi, Amerika hangi vatandaşını Türkiye'de istediyse biz yakaladık, Amerika'ya teslim Na osnovu ovog sporazuma do sada koje god je osobu Amerika tražila svog državljana, mi smo uhapsili i isporučili. Neden dedi Amerika bize teslim etmiyor bu haini? Zašto Amerika nama ne isporučuje ovoga izdajnika? Tamam, siz diyorsunuz ki mahkeme karar verecek. Dobro, vi kažete sud treba donijeti odluku. Tamam, buna da saygı duyuyorum. I to dedi. poštujem. Ancak dedi, Ali prije toga- o anlaşmada öyle madde var ki dedi, böyle bir adamı sizin bir yere tutuklamanız gerekiyor. Znači, u tom sporazumu postoji Kaçmasını tačka da engellemeniz tu osobu gerekiyor. trebate zatvoriti, da ne dozvolite da Mahkeme bitinceye pobjegne. kadar sizin gözaltına onu tutmanız Ona mora biti gerekiyor. u pritvoru dok sud ne donese konačan stav. Siz dedi bunu yapmıyorsunuz dedi. Vi to ne činite. Her gün de dünyanın her tarafından medya geliyor, onunla intervju yapıyor. Svakog dana iz različitih krajeva svijeta dolaze mediji koji sa njima prave intervjue. Her i odatle se stavljaju intervjuda izvještaje. dedi, o dedi Türkiye'nin aleyhine konuşuyor dedi. U svakom intervju, u svakom prilogu je Bütün govorio protiv dünyadaki Turske. okullarına talimat veriyor dedi. U svim svojim školama širom svijeta daje 170 instrukcije. ülkede okullarına talimat 170 veriyor. država Hiçbir şey olmamış gibi çalışıyor dedi. radi kao da se ništa nije desilo. Bu nasıl dostluk dedi. Kakvo je to Bu prijateljstvo? nasıl anlaşma? Kakva je to sporazum? Önüne baktı sadece Biden. Biden je samo tako. Erdoğan onun için sevilmiyor. Oni zato ne vole Erdoğana. Batılılar istiyorlar ki ceketi iliklesin, başını eğsin. Zapadnjaci žele da Erdoğan Erdoğan öyle bir lider değil. zakopča i da Onun spusti için- glavu. Onun için Erdoğan için potansiyel diktatör diyorlar. Zato za Erdoğana kažu da ima potencijal Ben diktatora. biliyorum Bosna'daki medyada da Erdoğan'ın diktatör olduğunu yazanlar var. Znam da je u BiH mediji su pisali, pišu kako on ima tog Ne potencijala da je yazık ki, ne diktator. yazık ki Saraybosna'daki İslam Fakültesi'nde bir öğretim üyesi Stvarno je jazuk da Ağustos na ayında fakultetu islamskih sosyal nauka u Sarajevu medyada profesor bütün bunların suçlusu Erdoğan'dır diyor. sve kaže za sve ovo što se dešavalo krivac je Erdoğan. Neden? Zašto? İran yanlısı bu adam. Zato što je iraniziran pored Iranaca. Ama taj čovjek. Bosna halkı böyle şeylere inanmıyor. Bosanski narod tako što ne vjeruje. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı Bosna halkı seviyor, ben onu biliyorum. Ja znam da Bosna i Hercegovina voli turski narod i Erdoğana. Dünyada bir kurulu tezgah var. U svijetu postoji jedno sada Siz daha iyi biliyorsunuz. Emperyal sistem Müslümanları ezmek istiyor. postoji dakle imperialni sistem koji İşte želi da şimdi dünyaya ponizi bakıyoruz, muslimane. nerede kan akıyorsa hep İslam dünyasında akıyor. Pogledajte gdje god sada Suriye, pada Irak, krvari, Libya, to je Yemen, u islamskom hepsini svijetu. mahvettiler. Nazbroj države Türkiye'yi de koje böyle yapmak istediler. to su željeli da rade s Allah Turskom. izin vermedi. Allah nije Siz dozvolio. dua ettiniz. Doveli ste, Sizin de bu başarıda payınız var. sasvim sigurno da imate svoj dio u ovom Hepinize uspjehu. teşekkür ediyorum. Svi vama zahvaljujem. Allah İslam alemini korusun. Allah dragi da sačuva Allah islamski svijet. yar ve yardımcımız olsun. Allah dragi da nas pomogne. Bu fırsatı bana